Ndashimye Imana nshuti mwene data, Imana idutije uyu munsi mwiza, uyu munsi w'umugisha, kuba tubasha kumva, kuba duhema, kuba tukiriho n'ishimwe ry'Imana. Nukuri ndashimye Imana, wowe ukurikiranye iyi video, dushime Imana kuko Imana nta kibi itakoze, iba yaturwaniye intambara nyinshi, izo tubona n'izo tutabona, kandi nta kwiduta ko turi abanyabyaha, ahubwo yama ku ntebe y'imbabazi. Rero tudashimye Imana. Uyu munsi nshatse tuganire ku ijambo abantu benshi bazi, kandi ijambo mukunze kumva ngo udakora ntakarye. Yesu ashimwe cyane. Benshi baritahura ugutandukanye, ariko nagira ngo atahuze neza iryo jambo ngo udakora ntakarye. Ni ijambo Pawulo yanditse, yari masigurira abantu ko ikinebwe kidakwiye kurya, mbega umuntu adakwiye gufungura. Yesu ashimwe cyane. Ariko ntibivuze ngo abe hatarya. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo ryatewe nuko intumwa z'Imana zarimo zigisha abantu ngo Yesu azagaruka. Bamwe babitahura uko batari, bamwe baca baheba gukora ngo barimo kwitegura Yesu ngo agiye kugaruka, ntibakore ngo baguma bitegura Yesu ngo agira kuza. Noneho bamwe bagakora, babandi badakora bagakonsoma, bakarya ibyo abakora. Nuko Pawulo arabimenya, aboneraho kwigisha icyigisho cyo gukora. Nuko agera aranavuga ati udakora ntakarye. Yesu ashimwe cyane. Ariko nshaka tubitahure neza, ntibivuze ngo umuntu adakora ngo ikinebwe kidakora ntikirye. Mbega urya umwime, ntabwo ari uko bivuze. Bivuze muhe wowe ukora muharye, ariko mwigishe gukora. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo uca urya wenyine ngo umwime, ahubwo muhe ibyo afungura, ariko muri uko kubimuha umwigishe gukora. Yesu ashimwe cyane. Pawulo yarabyigishije abantu, arababwira ati natwe ubwacu intumwa twaritanga tugakora tukaruha, ngo tutagira umwe tugora muri mwebwe. Ayo majambo aranditse ngo tutagira uwo tugora muri mwebwe, kugira ngo bari babyemerewe. Intumwa z'Imana zari zibyemerewe ko abo bigisha babaha ibyo bafungura, ariko kugira ngo babahe urugero rwiza nabo barakoraga, kugira ngo babereke neza uburyo nabo bagomba gukora kugira ngo babashe guhaza imibiri yabo. Yesu ashimwe cyane. Nshuti mwene data, nagira ndagutangarize ko nta kazi kabi kabaho. Nta kazi kabi kaba uretse akazi k'ibyaha. Yesu ashimwe cyane. Iyo mvuze akazi k'ibyaha, ndashatse kuvuga akazi k'ibyaha, akazi ko kwiba. Hari umuntu ashaka kugusigurira ko kwiba bimutunze, kwiba abirihiramo abana minerval, akakubwira ko ari akazi, ariko ako ni akazi k'ibyaha. Harimo akazi ko kusambanyi. Yes, hari igihugu nzi indaya ziriho ikori. Yesu ashimwe. Ugiye ukaganira n'umuntu wawo agusigurira buryo ki ako kazi kiwe kamutunze, arihiramo abana, aronkamo rasiyo, akora byose, ariko ako ni akazi k'ibyaha. Hari n'ibindi byinshi cyane, ubwescro, ugasanga umuntu arahimba ibintu, impapuro z'impimbano, ibiki, avuga ati ibi nibyo bintunze. Ariko nukuri nagira ndagutangariza, uretse akazi k'ibyaha, akandi kazi kose kakugeza aho udakeka. Nta kazi kabi kabaho. Ntugasuzugura akazi ko kameze kose. Imana, hari abantu bazibira amasezerano y'Imana kubwo kudakora. Imana ikaba yaragusezeranye ngo nzo kugira umuntu ukomeye, nzo kugira umugwizatunga, ukaguma wifashe neza uvuga ngo yewe Imana yambwiye ko izongera umugwizatunga, none ndabirindiriye. Oya, kora Imana ibona aho yica, kuko Imana ntabwo izofata amahera ngiye kure hejuru izi yatereke mu nzu wawe cyangwa yatereke aho uba wicaye. Yica muri ka kantu nyene ukora, umengo karasuzuguritse, ariko Imana isaha n'isaha yo gutungura ako kantu ukora mengo karasuzuguritse ikakagira gakomeye. Reka ndabaho urugero rumwe. Nigeze guca ahantu, numva umugabo, abantu bari bicaye gutya kwirigara, numva umwe aravuze ngo ngiye iyo mbonye umuntu harenganya umugabo gutya, iyo mbonye umugabo ngo udandaje ivuka ngo ngiye numva ngo bishishe. Ndamwumviriza, ndabandanya, ngina niyumvira ati mbega ari udandaje ivoka, hari n'uwicaye buriya arabona amurusha iki. Yesu ashimwe cyane. Nongeye guhura n'undi mugabo azidandaje, yego ndanamushorera, nuko ndamubaza ati mbe wa mugabo we, izi voka udandaje ubonamo akanyungu? Anyishura neza twenga, arambwira ati ndunguka gose, kuko nkoresha umutahe 30,000. Cyatse kuguha urugero ngo wumve ko nta kazi kabi kabaho uretse akazi k'ibyaha.
akazi uko kameze kose ko kugeza ku masezerano y'Imana. Nuko umugabo yambara ati je nkoresha umutahe w'ibihumbi 30, kandi zivoka zanje bwira nzimaze iyo naronse amahera make nkuramo 47, hari n'igihe nkuramo na 50,000. Ngira ndakumvishe ko aya madepo ubona yuzuye uwo muntu ashobora kuba yunguka kumurusha. Urumva akoresha umutahe w'ibihumbi 30 agakuramo 47 canke 50. Mu yandi majambo yunguka ibihumbi 17 ku mutahe w'ibihumbi 30. Ariko uzogende ubaze bajyantu badandaza isima. Nshatse kuguha urugero, umufuka awuranguye 50,000 yungutse menshi ni 5,000. Hari nawe usanga arimo awusubiza 50 akunguka 3 ku mutahe wa 50,000. Ariko uwo udandaza ivoka ibihumbi 30 yunguka ibihumbi 18 cyangwa 20. None wumva gute? Wumva akazi kunguka ari akahe muri udo? Nukuri hari abantu benshi basuzugura akazi ngo ujye aka kazi sinagakora, ariko Imana yohacika kugirira neza. Mubaze abantu bateye imbere bahereye hasi underground, bahereye ku tuntu dutoya bagenda baduga buhoro buhoro. Nshuti mwene data, nshuti nkunda, nshuti ikunyumviriza, ndagira ndakutangarize ko nta kazi kabi kabaho. Ukora upfa kugakora ukaba umwizigirwa, ukagakora ugakunze kandi ukabanza Imana imbere. Nukuri Imana yo gutungura yoca muri ako kantu nyene ukora ikakugirira neza. Yesu ashimwe cyane. Nanishatse kuguhamagarira gukora. Narishatse kukubwira ngo kora uko bimeze kose, kora, reka kwicara, haguruka ukore icyo ukoze cyose. Ndeka ndabaha kandi kagero k'umugabo. Umugabo yiriwe muri bano abantu bubaka, yiriwe kwibarabara arindiriye umuntu yo muha akazi, araheba agera ku mugoroba. Nuko inzara iramurya vraiment, nta kintu afise cyo gufungura. Aragenda muri restaurant arakomanda indya. Amaze kuzikomanda arafungura, ahejeje baramugatiza amahera, ugati nta mahera afise, ni mumpe icyo nkora ndabariye. Yesu ashimwe cyane. Baci bamuha akazi gahwanye n'izo njya yariye, aragakora, ahejeje aritahira, atashye mu nda bimeze neza kandi yanakoze. Yesu ashimwe. Raba icyo ukora uko umeze kose ukore, kuko Imana ntikunda ibinebwe, kandi yaravuze ngo nzohezagira imirimo y'amaboko yanyu. Udakoze nta kuntu yo guhezagira, ntaho yoca. Kora akazi kose kandi ubanze gushira Imana imbere. Imana ikugirire neza. Nshuti mwene data, ndakwifuriza guhezagirwa muri byose, ndakwifurizwa guhezagirwa mu kazi kose ukora, ugakora ugakunze kandi ugakorana umutima mwiza. Urondere confiance, wigirire icyizere kandi ugire n'icyizere abandi bantu. Imana izoguhezagira, Imana izakugira neza. Shalom shalom.